Prva asocijacija na cveće su lepi mirisi i mnoštvo raznovrsnih boja. U Novom Sadu na Prirodno-matematičkom fakultetu procvetala je zmijska palma. Egzotična biljka koja, osim što cveta jednom u 7 godina, specifična je i po veoma neprijatnom mirisu. Smrdljivi cvet, kako ga još zovu, privukao je veliki broj posetilaca. Jedinstveni cvet egzotičnog izgleda, ali i jedinstveno neprijatnog mirisa za jednu biljku. Potpuno neočekivano, nakon 2 godine pošto je zasađen na Novosadskom departmanu za biologiju i ekologiju, procvetao je pre nekoliko dana. Taj zadah treba da privuče muve koje treba polen da snesu dole do tučkova i da izvrše oprašivanje. Ako uđete na internet i ukucate Amorphophallus, vidjet ćete da je u Bazelu procvetao Amorphophallus titanum, koji je njegov po sistematici rođeni, što bismo mi rekli popularno rođeni brat. To je cvet koji je tako velik, koji je izuzetno zanimljiv i koji je u suštini najveći nerazgranati cvet na svetu. Ovo bi bio drugi po veličini nerazgranati cvet na svetu. Miris ove biljke, najblaže rečeno, objašnjavaju i stručnjaci, i podsjeća na miris truleži. Pa su se na dan njenog cvetanja, s obzirom da to nisu očekivali, svi zabrinuli da nešto nije ukinulo u stakleniku. Ipak fakultet ne beleži veću zainteresovanost građana da dođu, vide, ali i pomirišu smrdljivi cvet. A šta si došla da vidiš? Cvet. Jesi čula nešto o tom cvetu? Ne. Čula možda da smrdi? Da. Pa ne smrdi? Pa ne puno. Sam saznao iz medija za ovaj cvet, pa sam došao lično da se uverim ovako nešto i da pomirišem. Jel smrdi? Smrdi na trulo meso. Odličan je cvet, o njemu sam čuo na jednoj emisiji na nekom kanalu još pre par godina, ali mislim da sam čuo o toj većoj varijanti ovog cveta koja je baš jako velika, par metara u obimu. Zmijska palma cveta jednom u 7 ili 15 godina, pa je stoga uvek atrakcija. Nema podataka o tome da je do sada ovaj cvet ikada procvetao u našoj zemlji, ali zato je dosta poznat na primjer u Japanu. Zato što u krtolama, u lukovici koja liči na krtolu, se skuplja jako puno skroba i polisaharida koji imaju svojstvo da bubre, tako da se izdvajaju i upotrebljavaju se kao dodatak u dijetetici, jer kad se najedete tog skroba dobijete osjećaj, to jest tog polisaharida, dobijete subjektivni osjećaj sitosti. Bili smo, uverili se u njegovu lepotu, ali i prokletstvo neprijatnog mirisa. To nas međutim nije sprečilo da mu se divimo iz daljine.